wan aniyang milyonaryo ko. Kumagmayabang sikat ko kanita, dakala ring atakman kong artista. Mumuna keng akalibin isyaron ko neta. Tikman ko niya naman Alma Moreno. Kay Batselisike Iina Raimundo, kebitan kya naman Gretchen Barreto, ing sexing Rosana Roses eke man si kaso. O kaniya man ing babaero sangkana ing biye mo. O kaniya man ing babaero sangkana ing biye mo. Nigseno siya naman it Priscilla Almeida, huling kalibin ke isya Padilla. I-Joyce Jimenez ampoy Aramina, huling ekuno si kaso igugunutan lang. Tikman ko niya naman Charlene Gonzales, kay Batselisike Ibina Morales, intaw ni kong tikman Malagong Rupa Gutierrez, inkesal ko keng Pisamban Ibelia Flores. Manyaman ng babaero, mga lipit ka mo. Manyaman ng babaero, mga luluka mo. Busbus yung bulsa mo. Sobrang bisyo.